Oprosti, ma koliko let že čakamo svoje pravice? Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta! Iz zakladnice slovenske ljudske pesmi. Pimo ga, pimo. Soladje pa marširajo, nam nive kanonirajo, nam naše babe kradejo, nam krave v hlevu molzejo. Pimo ga, pimo, dokler živimo, vince je sladko, dol teče gladko. Nam Bog poslal je kugo v vas, da bi ljudi posvaril nas. Preveč v grehu smo živeli, prepolno rit smo pač imeli. Pimo ga, pimo, dokler živimo, vince je sladko, dol teče gladko. En dan so dohtar prišli k nam, a vse bilo je zaman. Pozdravljam zdaj te jaz, Kristjan, ker jetra od vinca so prežgan. Pimo ga, pimo, dokler živimo, vince je sladko, teče dol gladko. Ja, žive v vrsti. Poročila. Univerzalne vesti. Rim. Poslanska zbornica, ki plenarno zaseda od včeraj po noči, je odobrila vse zakonske osnutke za globalno zaščito Slovencev v Italiji. Vest je presenetila vse kroge in kvadrate, da o trikotniki sploh ne govorimo. Čakaj, to je monada vprost. Piše tako? Za podrobnejšo informacijo o izrednem dogodku, zaradi katerega Slovenci že 30 let in več trpimo, se povezujemo z italijanskim parlamentom v Rimu, kjer nas bo naš dopisnik Balko obvestil o vseh podrobnostih. Halo, Balko, se slišimo? Balko, halo? Halo, Verče? Ja, halo? Me slišiš ti? Ja, se slišiva. Zelo dobro te slišim, Balko, kar izvoli. Te ne slišim, Verč. Me slišiš? Si mi daleč? Me slišiš, Balko, halo? Verč? Halo? Čau, Verč. Halo, Balko. Jaz sem tukaj. No, prosim. Zdravo. Zdravo. Torej, pod univerzalne vesti se ti oglašam iz Rima, kjer ti sporočam, da je bilo tukaj stanje v parlamentu zelo napeto. Ja? Prvič namreč v zgodovini parlamenta se je zgodilo, da je bila prisotnost 100%, si misliš? No. Mogoče bo zanimivo za poslušalce, da povem, kako je potekalo to glasovanje za, bi rekel, odobritev zaščitnega zakona za Slovence. No, izvoli, Balko. Te zanima več? Seveda, vse poslušalce to izredno zanima. Izvoli, Balko. Te slišiš? Ja, te slišim. Ali me slišiš? Te slišim. Na sredi parlamenta so postavili dve veliki žari. Ena črna žara in ena bela. Ja. Me razumeš? Ja, razumem. Črno in belo žaro. Bi pomenilo po vsaki logiki seveda, da naj bi bela žara je bila za glasove, ki so za zakon. Črna pa proti. Črna pa proti. Mi je všeč, ker imaš tudi ti intuicijo. Torej, da obnovim. Črna žara proti, bela za zakon. Kaj se je pa zgodilo v resnici? No, vsak poslanec, mislim, zakompliciralo se je, zato pravim zelo napeto. Ja. Vsak poslanec je imel na razpolago tudi dve kroglici za glasovanje. Sklepam belo in črno. Eno belo in eno črno. Sklepaš pravilno. Ja. Pero razlika je bila v tem, da je bila bela kroglica proti zakonu in črna za. Ne vem, če razumeš. Malo komplicirano. Komplicirano, ker bi se moralo po vsej logiki bele, ki so proti, zbirati v črno žaro. Razumeš? Ja, razumem. Ta postopek. Torej, stvar se je zelo zakomplicirala, kajti logika bi velela bela kroglica v belo žaro in črna v črno. Razumeš, nekateri so celo vzklikali Viva la Juve, ampak to... No, ampak, Balko, me slišiš? Te ne slišim več. Me slišiš, Balko? Halo? Halo? Me slišiš?
Halo, Balko? Te slišim. Nas seveda predvsem zanima, kako se je, Kako se je vršilo? No ja, kako je potekalo to glasovanje za zakon? Jaz sem bil prisoten, ko sem gledal zadevo, kroglice so padale v žaro, imam občutek tako, kot so padale. Če bele v belo ali v črno, črne v črno in bi rekel, so bile neke izjeme, tudi zelo čudne izjeme. Toda važno sporočilo je, da je bil zakon sprejet s 580 glasovi za in 490 kontra zakonu. Toda, če mi dovoliš, ti posredujem tebi in cenjenim poslušalcem posnetek, bi rekel, tajnika parlamentarne grupe za glasovanje, ki je vsem prebral izid volitev, tako da je stvar malo bolj uradna, če hočeš. No, hvala lepa, Balko, poslušamo. Onorevoli colleghi, un momento d'attenzione, per favore. Onorevoli colleghi, vista la legge 450 bis, comma 4 AR bis del 1945 omissis e della legge 3940 secondo capoverso comma 4 doppio bis, visti i trattati di Osimo ed il memorandum di Londra, ho l'onore di leggere l'esito delle votazioni per l'appunto per l'acquisizione della tutela globale degli slavi di queste zone. Hanno votato per la legge il Movimento Sociale Italiano, quello della Fiamma, il PLI, il PRI e pure la DC, tutta quanta insieme, senza corrente, ed infine la Volkspartei, totale 490 voti. Hanno votato contro il PC, quello di Berlinguer, il partito di Craxi, detto anche PSI, i radicali del Fupanella, gli indipendentisti di sinistra e la democrazia proletaria, che secondo me, ma un parere personale, quelli che sono tutti quanti terroristi. Totale 580 voti e neanche uno di più. La legge, onorevoli colleghi, passa per un errore di palle. Va ora in onda il corso di lingua slovena per gli italiani. Turin, Florenza, Neapel, Lazi, Vicenza, Genova, Bologna. Abbiamo trasmesso il corso di lingua slovena per gli italiani.